Nakon završetka 6. sezone reality show programa Zadruga, gledaoci su navikli da se svako veče druže sa bivšim zadrugarima u okviru emisije Narod pita. To je prilika da gledaoci razgovaraju sa reality učesnicima o dešavanjima na velelepnom imanju u Šimanovcima i da pretresu najbitnije teme. Ivana Šopić večeras će u emisiji ugostiti Marka Janjuševića Janjuša. Bivši zadrugar već godinama intrigira javnost, a njegovo učešće, postupci i komentari uvek se prepričavaju. Osim po duhovitosti, poznat je i po tome što je suprugu Enu Janjušević prevario pred kamerama realitija i to sa zadrugarkom Majom Marinković u jednoj od sezona Zadruge. Ove sezone potrudio se da dokaže svojoj bivšoj supruzi da ga devojke više ne zanimaju i pokušao je da popravi njeno poverenje u nadi da će se pomiriti. A večeras će nam otkriti da li je do pomirenja došlo, ali i naravno odgovorit će i na sva pitanja gledalaca koji budu dobili priliku da se uključe uživo u program. On je, podsjećamo, zauzeo visoko 8. mesto u superfinalu, ali nije bio zadovoljan plasmanom. Smatrao je da je zaslužio bolju poziciju nego pojedini zadrugari koji su ostali duže od njega u Beloj kući.